Dobar dan svima, dobrodošli u drugu epizodu kako napraviti vašu prvu igru. Ovdje radimo šah, nastavljamo sa onim stvarima gdje smo stali. Pa evo, palim Unity i otvaram projekt. Postavit ćemo same objekte po ploči, odnosno figurice, znači neke najosnovnije stvari od toga. Pa evo ga, imamo ploču, idemo samu ploču prvo probati namjestiti. Ploču općenito kada gledate iz ptičje perspektive, evo, maknut ćemo sunce da nam ne smeta, ovaj gumb svjetlosti. Kada gledamo općenito, znamo da se u stvari dijeli u što? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 polja i 8 puta 8. Odnosno, ona ukupno ima 64 polja. Kada bi to išli nekako odrediti, mogli bismo postaviti polje 0, 0, a ovo bi bilo znači polje 0, 7. Znači 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zašto? Zato što obično u programiranju krenemo brojati od 0, a ne od 1. I onda u stvari sad tu dobivamo prva vrijednost koju bilježimo nam je u stvari sam redak, a drugi nam je stupac. Odnosno x i y. Tako da nam je ovo 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, tako dalje do 0, 7. Ovo nam je 1, 1, 1, 2, 1, 3 i tako dalje. Dok nam je sama ova bijela dolje 7, 7. To je jako bitno za postaviti neko okvirno polje da znate se snalaziti u tom prostoru. Pa idemo postaviti figurice. Chess set, prefabs i evo ga, ovdje imamo razne objekte koje možemo stavljati. Pa idemo ih posložiti. Ono što znamo da su rukovi ili topovima na kraju. Kada ga povučemo na scenu, moguća je situacija ili da je on u zraku ili prevelik i tako dalje. Ono što je ono najosnovnije što trebamo napraviti, da ne zaboravimo, vraćamo ga na poziciju 0, 0, 0. Samim time ga dobivamo uz dno. Ono što možete ovdje primijetiti, on je neke sive, bezbojne boje u stvari, pa ćemo ih mi morati obojati gornje u crno, donje u bijelo. Postavit ćemo ga za sad ovako i postavljam ga na poziciju gornju da mi paše. Sve ovisi od modela do modela. Taj objekt će meni trebati imati neki kolajder kako bi meni bilo puno lakše se snalaziti. Koji kolajder ću ja njemu dodati i šta je u stvari kolajder? Kolajder je fizički objekt koji obilazi oko 3D modela i koji mu daje njegove prave rubove. Znači taj vizualni dio nije njegov pravi rub. Primjera radi ću vam sad pokazati. Evo ga ovako, ovdje imate jedan primjer kolajdera. Kao što vidite, to često možete vidjeti u 2D igrama kada sam lik dođe do kraja onako jedan piksel stoji na rubu, kao što ovdje možemo vidjeti, pa se dobije taj efekt nije pao. Zašto? Kolajder njegov, koja je ova kocka oko njega, spričava, odnosno daje fiziku, aha, on još stoji na tome i nema se šta drugo pokretati. Ok, sad kad ste vidjeli šta je kolajder, moramo nastaviti dalje kako bismo mi na te naše objekte, figurice postavili kolajdere, kada bismo prešli mišem da se zna, plus kada jedna drugu dotaknu da se može desiti reakcija, odnosno kad su jedna drugu udarile, odnosno popela se recimo top pojeo pijuna, da pijun se uništi i tako dalje, da možemo napraviti te skripte. Pa idemo postavljati kolajdere. Kada smo postavili topa ovako, stisnete ovaj gumb Add Component. Tu sada upišete kolajder, C-O-L-L-I-D-R. I dodajete box kolajder. Kada ga gledamo iz kutova, on je zauzeo sad cijelu njegovu poziciju. Evo, dodat ću svjetlost da mi bude malo lakše i preglednije. Evo ga. Zauzeo je cijelu njegovu poziciju. I tako mogu sa sljedećim objektima. Gledam iz vrha. Stavio sam si da sam si stisnuo ovaj gumb ispod samog pokazivača smjerova. Top, da mi bude stvarno dobra perspektiva. Označem opet topa. Stišćem gumb CTRL-C i CTRL-V. Odnosno stičem kraćenice za kopiraj i lijepi. Pratim opet do kraja, stavljam na lijepu poziciju. Kao što možete vidjeti sa strane, stvaraju mi se ti objekti u hijerarhiji. I odabirem jednog, držim CTRL, te klikćem lijevim klikom miša. I sad sam ih označio oboje. Opet CTRL-C, CTRL-V i postavljam topove na donju poziciju. U redu. Sada kad gledam u gameu, opa,
gle ovo, već su mi 4 topa na sceni. Moram i dalje figurice postaviti, pa ćemo kasnije urediti samu hijerarhiju. Šta mi je sljedeće ono što mi je potrebno? Pa sljedeće što mi je potrebno su mi možemo za lakši način posložiti pijune. Pa evo ga, pijun, vadim pijuna, stavljam ga na iste pozicije kao što smo rekli, 0, 0, 0, da mi bude lakše. Samo što vidim on je malo ušao unutra, pa ćemo ga ipak morati imati malo podignutog. To negdje ispada 1, pa ćemo ga staviti na visinu 1. Kod vas može biti nešto malo drugačije. Također ga stavljam u centar ovdje. Evo ga. Nekako mi se i zarotirao malo. Znači, minus 90. Ili možete staviti 270. To je isto, samo je u pozitivu. Zatim ću mu dodati box collider, kojeg kada gledam opet mu je dobar, pa se vraćam na top. Kopiram i njega. Istim onim postupom CTRL-C, CTRL-V. Isto tako možete koristiti gumb CTRL-D, pa automatski duplicirate i skratite si postupak konstantnog CTRL-C, CTRL-V. Označavam ih više držeći opet CTRL-C i idem ih duplicirati. Pa sam ih opet povećao i sad mi trebaju još samo 2. Eto ga. I imam napravljen cijeli red njih, pa ću ih i označiti pojedinačno. Također vi ih možete označavati ovdje i u hijerarhiji. Ja to neću, malo čisto da vam se pokaže. Dupliciram ih, povlačim dolje. Sada nam već ploča izgleda ovako zanimljivije, točnije, pravije, punije i tako dalje. Super, lijepo imamo postavljene objekte, super nam to izgleda, milina. Sada trebamo ići postaviti konjenike, odnosno konje, kako god hoćete zvati. Stavljam na scenu, stavljam pozicije. Ovo mi opet ima minimalno odstupanje, pa stavljam na 90. Ali i dalje on meni nema dobru rotaciju. Trebamo ga rotirati. Uzet ćemo sam rotate tool, zarotirat ćemo ga i ovdje smo ga sad pozeli za 90. Zašto je to tako? Pa evo kad bismo gledali, ovdje imate gumb lokalno i globalno. On je malo drugačije pozicioniran u svom lokalnom sustavu. Zbog samog programa u kojem je rađen, gdje su osi poremećene i zbog toga je nastao poremećaj u samom Unityu kad se učito, jer su modeli krivo napravljeni. Odnosno nisu napravljeni najtočnije da odgovaraju Unityu. Tako da zato smo ga mi rotirali po Z osi, jer su mu se zamijenile Y i Z osi. To je jako čest slučaj što se zna dešavati u Blenderu i što znaju početnici u Blenderu, kao recimo vi koji se pokušavate u taj svijet ući, znaju raditi. Pa evo ga, stavili smo figuricu, idem joj dodati komponente, pa stavljam box collider po klasici, super mi odgovara i isto tako dupliciram ga. Stavljam ga na jedan kraj. Da li ja sad taj isti postupak mogu napraviti dolje? Mogu, ali opet ti moji konjići, da ih tako nazovem, su mi krivo rotirani. Šta ću ja sad napraviti? Pa ono što mi je najlakše matematički, ako oni sad gledaju prema meni, a zarotirani su za 90, da bi gledali prema tamo trebaju napraviti pola kruga. Što je u stvari ili plus 180 ili minus od cijelog kruga. Kada bismo išli u plus, stavili bi ih 270, a kada bi išli u minus, stavili bi ih minus 90. Bitno je da nam se oni zarotiraju. Evo ja ću ih gledati iz bočnog kuta. Oni su nam došli sa vrijednosti 90. Kako ih mi rotiramo prema minusu, oni se rotiraju. I evo ga na minus 90, oni gledaju prema drugom igraču. U suprotnoj strani, kada bi išli na 270, on samo radi drugi krug, ali opet gleda sa te strane. Tako da imate i te mogućnosti. Uvijek pratite u ovoj sceni šta u stvari vi radite. Game je ono što igrač vidi, ali scena je sve ono što igrač može vidjeti i ne može. Sama game industrija i sam game development se sastoji od jako puno laganja, iluzija i zavarivanja.
vi trebate igraču dati osjećaj i predodžbu nečega, a ne toliko da je to lijepo u vašem editoru. U editoru treba biti pregledno ovdje sa strane za vas, ovo još nije pregledno, moramo to urediti. Dok za samog igrača njega ne zanima ta pozadina. Njega zanima ono što je naprijed, ono što on vidi. Recimo u mnogim igrama možete vidjeti kako i efekti nisu dobri, neke pozadine i tako dalje, ali nisu bitne. Fokus igraču nije na to. Probajte sada malo kad igrate neke igre pogledati pod. Pogledajte tu teksturu na podu, vidjet ćete kako je ona i pikselizirana i mnoge druge stvari, što u stvari igrač ne skuži dok ne obrati pažnju na to. Zašto? Jer mu je fokus u nešto drugom. Recimo ako igra first person shooter igru, fokus mu je naprijed, nije mu uopće bitna okolina. Tako da evo, nastavljamo dalje. Ono što trebamo sad staviti je neki jahač, odnosno kako se to zove na engleskom, bishop. Evo postavljamo bishopa. Stavljam ga isto 0-0-0. Top pozicija. Stavljam ga gore. Da, dobro je. Mislim da je u redu. Čini mi se da je u redu. Malo ću mu samo ovo prepraviti da mi je dobro rotiran. I također mu dodajem box collider. Provjeravam, box collider je u redu. Stavljam ga na top. Dupliciram. Označavam ih oboje. Također dupliciram. I stavljam na donji dio terena. Odnosno donji dio ploče. Ono što mi je sad još ostalo su kralj i kraljica. Pa prvo stavljamo s ove strane jednu našu lijepu kraljicu. Evo. 0-0-0. Isto tako ju stavljamo u tu poziciju. Gledat ćemo iz top perspektive da nam bude lakše i ljepše. Tako. Postavili smo kraljicu. Ovo nam je dobro. Rotirat ćemo ju za 270. I naravno trebamo joj staviti box collider. Sa druge strane pak, isto tako ju trebamo pomaknuti. Dupliciramo i povučemo. Ono što nam je još sad ostalo je kralj. Pa ajde da mi stavimo tog kralja više na poziciju 0-0-0. I idemo ga namjestiti da nam odgovara. Vučem ga gore. Tako. Stavljam mu također box collider. I vučem ga dolje. Ako sam pogriješio kao što sam sada išao, krenuo sam ga vući nazad, da popravite postupak. CTRL-Z. Recimo ja sam sad, nisam dobro napravio. Kliknem CTRL-Z, vraća mi se postupak. To je za prepravljanje, to je brži undo. Evo ga, stavio sam i njega ovdje. I sad kad gledam, skoro moje šahovsko polje je gotovo. Skoro. Šta mu fali? E pa boje. Moramo označiti naše bijele i naše crne figure. To se zove izrada materijala. Pa se vraćam ovdje pod Assets, desni klik, Create, folder i nazivam ga Materials. I u njega ulazim te stvaram dva materijala. Prvi materijal ću ga nazvati Black. Drugi materijal ću ga nazvati, u stvari neću ga nazvati Black, pošto radimo na hrvatskom, crni. A ovog ću nazvati Create, desni klik, Create Material, bijeli. Inače je uvijek puno bolje da radite sve na engleskom i posebno ne namiješate hrvatski i engleski kada programirate ili radite development, jer dosta će se njih jako ljutiti na to, posebno vaši senior kolege, mid ili čak neki juniori će se ljutiti na to, jer je puno veća praksa, radite sve na engleskom, jako rijetko se radi na hrvatskom. Na hrvatskom se radi obično kad su neke baze podataka i tako dalje, pa se treba znati malo točnije u programu, no obično se sve radi na engleskom jeziku, tako da
Tu budite oprezni, posebno nemojte raditi kombinaciju englesko-hrvatski jer nije dobro. Ok, evo ga, stvorili smo dva materijala koje kada gledamo, ovdje malo se ne vidi od mene pa ću ja malo dignut, kada ih gledamo ovdje iznad moje glave, dobijemo ovakav neki pogled. U redu, to nije ono što želimo, to meni nije najbijelija boja. Odabirem ovdje boju, stavljam ju skroz ovdje, u stvari su vrijednosti sve 250, 50, 50 i dobili smo sad tu kao bijelu boju. Ali ja hoću da mi se malo sijaju, pa ću malo metalik povući na 0,5. Ako stavite slučajno zarez 0,5 jednako će vrijediti čim stisnete poslije, stavit će se na točku. I meni ovako izgleda sad ovo sasvim u redu, sviđa mi se. Zatim idem crni, označavam, vučem skroz u crno, opet vučem taj metalik da dobijem taj neki sijajući efekt, ima super. Evo tamo sam i na 0,5 povukao, sviđa mi se. Spuštam dolje, da ne smeta mi. I na sceni, pošto na gameu ne možete ništa, idem napraviti samo jedan mali lapsus. Stisnuo sam play, što se nekima od vas zna desiti. Zatim sam u sceni označio ove figurice sve, išao sam mi staviti bijelu vrijednost, ove sam označio isto sve, stavio sam im, označio sam direction light, pa ćemo ga odznačiti, pa sam im stavio crnu vrijednost i izašao sam iz play moda. Šta se dogodilo? Poništilo se. Ne možete editirati stvari dok ste u play modu. Kada ste u play modu, odnosno da vam je igra pokrenuta unutar Unity-a, neće vam se spremati stvari i neće vam se spremiti podaci koje ste izmijenili. Dosta problematično. Zato uvijek pazite da li ste u play modu ili ne. Ono što možete primijetiti kada stisnete play, malo vam posivi okolo, no ne toliko drastično. Ono što možete napraviti posebno za vas koji ste još novi, da se malo tu riješite, neki od nas koji već radimo godinama, nije nam to više problem i naučili smo se, nemamo potrebe mijenjati, no vama početnicima je puno lakše otići u Edit, Preferences i tu odete pod Colors. Tu sad možete birati boje svega kako vam mogu izgledati i tako dalje, osim samog cijelog Unity-a koji vam mora biti ovako sivkaste boje, dok nemate premium verziju da si možete staviti u dark mode. Sada tu odabirete ovaj General Play Mode Tint, evo ga ovdje, General Play Mode Tint, odabirete boju i sad recimo stavite u neku, obično moji učenici stave jarko crvenu, samo X, ne trebate ništa acceptat, confirmat, ništa, X-ajte. Sada kad stisnete play, sve vam se zacrveni i točno znate da ste u play modu i boli vas za oči i zato je meni to malo užasno, no dosta njih koliko se puta opeklo da su znali raditi po 2-3 sata u komadu, dođu do nekog dobrog dijela i shvate nisu stisnuli play, odnosno da su bili cijelo vrijeme u play modu i nisu izašli iz njega i izađu iz njega i sve im se poništi. Tako da to je jedan veliki oprez, pazite što radite, to je recimo ko da vozite auto i sad ga popravljate. Jednostavno ne ide to tako. Ili ko da vozite auto i mijenjate mu gume. Neće to baš dobro proći, tako je isto i u ovom slučaju, morate izaći iz play moda. Nego, da sad nastavimo tu dalje. Označit ću ja svoje sve figurice koje su mi ovdje, evo mi ih, i stavit ću im taj, nešto sam još označio, kameru sam označio. Odznačim ju, držim Ctrl i lijevi klik miša da ju odznačim i vučem ovaj bijeli materijal tu sa strane. Super. Označavam crne figurice, samo držeći lijevi klik miša i vučem ovaj crni. U redu. Zatim, radi ljepšeg rasporeda i svega ostalog skupa, ovdje tu na sceni stvaram, stisnem desni klik, Create Entity, ili možete gore, Game Object Create Entity, ili možete Ctrl Shift N. Sve su to mogućnosti koje možete da biste stvorili Empty Game Object. Evo ga, Game Object, Create Empty. Šta je u stvari taj Empty Game Object?
To je objekt koji na sebi nema ništa. Samo poziciju u ovom 3D svijetu gdje se nalazi rotacija i tako dalje. Ja ću ove tu trenutno staviti na poziciju 0,0,0. Pa ću ga malo podesiti i stavit ću mu ovako da je skroz gore. I nazvat ću ga crne figurice. Odnosno, da. Crne figurice. Ovdje gore upisujete i mijenjate naziv samog objekta u Unity-u. Odnosno i ovdje u hijerarhiji. Crne figurice su mi sve ovo tu. Super, ja sam ih sad označio. I sve ću ih držeći lijevi klik povući unutar njega unutra. Tako. Šta sam ja sad u stvari napravio? Napravio sam da su svi ovi objekti postali podobjekti ovog jednog velikog. To se u Unity zove childovi. Oni su postali childovi, odnosno djeca ove crne figurice game objekta. Ja sad kad imam odabranu tu crnu figuricu, oni su mi svi označeni, ja ih sada mogu sve micati. Vidite sjenu kako ostaje, fora. Sve ih mogu micati, raditi s njima šta hoću, gdje hoću, radim Ctrl+Z da si vratim to što sam dirao. Mogu raditi s njima šta god želim. Isto sad, ali ih mogu i ovako poklopiti da mi bude preglednije. Pa radim empty game object kojeg nazivam white, rekao sam da radimo na hrvatskom, bijele figurice. Imamo bijele figurice, tu označavam sve njih, skoro sam ih sve označio, evo ga, sve sam ih označio i stavljam ih pod bijele figurice. Sada imamo, gledajte koliko nam je sad hijerarhija puno ljepša, lijepo posloženo, lijepo pregledno, ma milina. Ono što nam je još tu sad smeta, imamo malo ovako tu main kameru, directional light za posložiti. Ja ću directional light malo dignuti ovako, iznad chessboarda. I napravit ću jednu foru, gledajte sad ovo, malo zakosim. Gledajte šta se desilo. Kad gledamo u gameu, nastale su nam sjene. E sad možete primijetiti kako vam je dosta tamno i sve ostalo. Odaberite ovaj gumb Auto Generate, uključite auto generiranje. Malo će vam opterećivati računalo ako imate loše računalo. Ako imate loše računalo, imajte to isključeno, pa stisnite Generate Lighting sa vremena na vrijeme. Kako biste dobili ovako puno ljepšu sliku. Gledajte sad koliko je lijepo. Gledajte sad te sjene. Ma to je sada tip top, ovo je AAA game već sada. Samo se šalim naravno. Ali da, na dobrom ste putu da napravite jako lijepu vizualnu igru. E sad, idemo dalje nastaviti. Chessboard, promijenit ću mu naziv. Odabrao sam ga. I mijenjam mu naziv u ploča. Ovdje možete koristiti č, ž, m, n, opr, s, š, t, u, z, ž i tako dalje bez ikakvih problema. Ja sam ovdje stavio ploča. Tako da inače je puno bolje staviti chessboard, black figures, white figures, pieces i tako dalje. U ovom slučaju, pošto radimo na hrvatskom, stavit ćemo tako. I ove figurice ću sada ja povući kao djecu od ploče. Oni su mi sada djeca ploče. I sada mi je projekt uredan, lijep, pregledan, sve mi je unutra, sve se vidi, odlično izgleda. E sada kad smo s ovim gotovi, nastavljamo dalje. Sada idemo raditi glavni izbornik. Kako bismo mogli učitati ovu scenu. Pa stišćem File, New Scene, ovu save-am. Otvaram novu scenu gdje idemo izraditi glavni izbornik uz pomoću gumbiju i tako dalje. Tako da, za početak, Game Object, UI i stavit ćemo za početak jedan obični button. Šta je UI? User Interface, odnosno korisničko sučelje. Stišćemo ovaj gumbić 2D, ovdje pored Shaded, 2D, da imam perspektivu, da imam pogled takav. Otvaram scenu malo veće i vidimo šta mi se stvorio. Stvorio mi se canvas i event system. Event system radi s time kakva je interakcija bila, da li se koji gumb stisnuo, da li se šta dogodilo, da li je bila koja promjena i tako dalje. Dok sam canvas
Sam Canvas po sebi je onaj ekran koji korisnik vidi. Da mi ne bi imali sad problema ovakve prirode, kako ja idem, gledajte, nestao mi gumb. Da se ne bi nam takve stvari događale, moramo odabrati Canvas i ovdje kod Canvas Scaler maknuti Constant Pixel Size i staviti Scale with Screen Size. Znači da mi se povećava kako mi se i sam ekran mijenja. Zatim stavljam Full HD rezoluciju, koja je ono Full HD rezolucija, naravno 1920 sa 1080. Kako sam ovo prebacio bez klikanja? Kada sam bio na jednom dijelu, stisnuo sam samo gumb Tab. Sad, pitanje koje neki od vas mogu imati, da li je ovaj Canvas u stvari Game Object? Je. Iako nema onaj klasični transform, on ima Rect transform. Isto se odnosi na ovaj button koji je child ovog Canvasa. Šta je button na engleskom? Pa gumb. Klasični gumb. Gledajte sad ovo. On nam se nalazi ovdje. Kako ja smanjujem? Gumb nam se prilagođava. Super, odlično. Sad, idemo za početak ovaj gumb postaviti na sredinu ekrana. Mi opet možemo koristiti ove naše strelice, ali u ovom slučaju one više nisu dobre. U ovom slučaju imamo ovu 4. stavku ovdje, Rect Tool, gdje sada nama je puno lakše ovako micati, puno lakše nam je i povećavati. Pa ću ja recimo, neću toliko, malo ću smanjiti recimo ovakva veličina, stavit ću u sredinu i stisnut ću na button child koji je tekst. I promijenit ću ovdje tekst i napisat ću igraj šah sa prijateljem. Iako je ovo dosta malo, ja mislim da i većina vas ovo sad ne vidi šta tu piše. Ni ja ne vidim, ne sviđa mi se. U postavkama teksta, među svim ostalim postavkama, imam i font size, veličina teksta. Pa ja sad mogu birati koja će mi biti. Ja ću staviti da mi bude 28, no stisnut ću također i ovaj gumb Best Fit. Best Fit prilagodi do najveće rezolucije koja mi može biti do najmanje. Kako ja ovo smanjujem, tako mi se i veličina fonta smanjuje. Proporcionalno veličini smanjivanja gumba. Iako mi se ovo sad ne sviđa, pa ćemo to promijeniti u ono kako se obično i kaže. PVP. Player vs player. Označit ću gumb. Duplicirat ću ga. Povući ću ga malo dolje. A njemu ću sada dati naziv Player vs AI. Player vs AI. Jer ćemo napraviti da možemo igrati i protiv AI. Odlično, super, blago nama. Ono što nam još sad fali još jedan gumb, a to je gumb, za što? Pa za nešto najjednostavnije, za izlaz. Za izlaz iz čega? Pa izlaz iz igre. Označavam tekst, quit, ili izlaz, možete i tako staviti. Nebitno, ja ću staviti quit, meni lakše. Ili možete čak i exit. Eto ga. Sve su to mogućnosti. Sad kad stisnete play, imate pregled njih. Recimo, ako vam smeta ova crvena boja koja meni jako smeta, odite nazad na preferences i sad ne znate više pogoditi tu boju nazad. Imate ovaj gumb use defaults gdje vam se poništi i vrate standardne postavke. Ok, ja sad tu imam gumb player vs player, imam gumb player vs AI, imam gumb exit, u redu. Još ću staviti jedan UI tekst, ovako ću ga staviti gore, pa ću ga razvući preko svega i nastavit ću ga šah online edukacija Unity i Blender. Povećam font do koliko ide.
stavimo best fit. Tu sad uredim da mi je centrirano. Malo ću ga još razvući. Ovako. Super. Jako mi je lijepo, jako mi se sviđa, osim što mi je pozadina ružna. Šta ja sad mogu sa tom pozadinom? Ono najklasičnije. Odlazim na glavnu kameru. Solid color. Mijenjamo, evo recimo, bijelu boju. Bijela boja, crni tekst, evo ga standardno, nismo dodali ništa previše. Naravno da možete promijeniti fontove. Ovdje za sad mi imamo samo Arial, vi možete staviti neki drugi. Ono što idemo značiti svaki button i promijeniti mu vrijednost. Ovaj button ću nazvati Play vs Player. Ovaj ću nazvati Player vs AI. A ovaj pak nazivam Exit. Da ih imam lijepo posložene, da znam kako mi se zovu, da mi bude lakše pretraživati, davati vrijednosti i tako dalje. U redu. Canvas mi je gotov. Idemo sad napraviti skriptu u Unity. Idemo prvi put nešto i programirati. Otvaramo scripts, desni klik, create, C# script. I ovu nazivam main menu, odnosno glavni izbornik. Kliknem enter još na nju, da upalim i evo ga, otvara mi se Visual Studio kojem se instalirao automatski sa Unityjem. Možete promijeniti odmah boje u njemu, to ću vam sad pokazati. Odete pod Tools, Option i ovdje možete birati koju želite. Vama je vjerojatno možda neka light ili blue tema već postavljena pa vam je ovako svjetlo, ili ako prilikom instalacije niste promijenili boju, može vam biti ovako bijelo. Većina developera ima to stavljeno u jaki dark mode. Zašto? Zato što obično rade po noći pa da im oči ne otiđu. Tako da evo i u mom slučaju je dark mode aktivan. Lijepo je pregledan, čistije i tako dalje. Ovdje kad otvorite najosnovniju skriptu, ispred sebe možete vidjeti start metodu, update metodu. Void u stvari znači metoda, funkcija koja se treba izvršiti. Tako da ovaj sad dio brišem, da mi nije ovdje i ne smeta me, i postavljam sljedeće vrijednosti. Idem napisati vlastitu metodu koja treba biti tu. Void, znači to je kao metoda, koju ću nazvati play vs player. Moram staviti obične zagrade kako bismo započeli. Novi red, stisnem Alt+Gr+B kako bi stvorio vitičaste zagrade, lupim Enter i ovo je sad u stvari pisanje preglednog čistog koda. Sve sam ja mogao to pisati u jednom redu, sve sam ja mogao to pisati ovako bla 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 bla, no nema smisla, ljepše ovako kad je pregledno, čisto i tako dalje. Imamo tu metodu da kad stisnemo na gumb Play vs Player mi se ona odigra. Trebamo imati metodu koja će se odigrati kada kliknemo Play vs AI i trebamo imati metodu koja će nam se odigrati kada stisnemo Exit. Ovo je prva metoda. Kliknem još jedan Enter, stvaram novu metodu koju nazivam Play vs AI. Isto tako novi red. I zadnja, Void Exit Game. Novi red, eto ga. Mogu stisnuti skraćeno Ctrl+S da mi se spremi i sejva skripta. Ja ću tu za vas, vi niste obavezni, ja hoću, stavit ću dvije kose crte i tako se pišu komentari. Metoda koja će biti na buttonu za pokretanje scene igrač protiv igrača. Ovdje ću staviti komentar metoda koja će biti na butonu igrač protiv AI. I zadnje stavljam komentar metoda
metoda koja će omogućiti izlaz iz igre. U zagradi ugasit će exe naše igre. Ugasit će sam program. Pa sad idemo to napisati. Ovdje hoćemo da nam se učita sljedeća scena. Kako bismo mogli imati učitavanje sljedećih scena, mi ovdje trebamo dodati using Unity Engine .scene management. Služi nam za upravljanje u Unity skripti sa scenama. Znači, služi nam za upravljanje u Unity skripti sa scenama, da možemo više scena koordinirati ili jednu scenu i tako dalje. A tu hoćemo postići scene manager, znači da upravitelj scena učita scenu load scene, moramo staviti po njenom broju. Kako ćemo staviti broj te scene? Pa stavit ćemo, ako nam je glavna scena nije 1, nego je 0, odnosno prva, to je ono što smo pričali u programiranju, matematički krećemo od 0, ali ona prva, a brojčano 0. Mi kad hoćemo učitati player vs player, ona će nam biti na 1, a play vs AI će nam biti na 2. Ili možemo napraviti ovo što je malo bolje. Tu iznad stavljam i pišem public, to je javno vidljivo i moći ćemo vidjeti u Unity taj dio. Public int je vrsta varijable gdje pohranjujemo cijele brojeve. 0, 5, -5, 100, 37, 69, 420 i tako dalje. Public int scena player vs player. Tako sam ju nazvao. Ovdje ja sad mogu reći scena player vs player, gdje će se učitati samo taj broj. U suprotnom, ako ja stavim samo int bez publica, to je jednako kao da sam napisao private. Da je skriveno, da se ne vidi. Ja stavljam int scena player vs AI. Gdje sad mogu staviti neki broj, recimo jednako 2. Zašto je to jako ključno? Kad se vratimo u Unity, imamo malo učitavanje ovdje dolje u kutu, učitalo nam se. Ovdje stvaram empty game object, kojeg nazivam ultimativno main menu manager i povlačim ovu skriptu na njega. Vidimo sad ovdje ovaj broj koji piše scena player vs player koja je broj, ali ova druga nam ne piše. Znači nije nam javno dostupna. Kada ćemo ovdje napisati public i ctrl+s ili odemo ovdje gore i stisnemo save, čekamo i evo ga, prikaže nam se ovdje. Odlično. Znači možemo unutar Unity-a utjecati na našu skriptu. Pa evo ga, označavam ovaj dio koda, ctrl+c, ctrl+v, ovdje stavljam scena player vs AI. I za kraj imamo exit game. Tu stavljamo jednu vrijednost koja će nam reći ugasi aplikaciju, odnosno ugasi software. Application.quit. I tu će se nama naša igra ugasiti. Idemo sad da to postaviti po našim gumbima. Evo ga, učitalo nam se. Odabrao sam player vs player. Odlazim tu dolje pod ovaj dio buttona i dodajem plusić. Povlačim main manager odavde iz hijerarhije, ne odozdola, nego iz hijerarhije. Tražimo funkciju, evo ga, naša skripta main menu, a naša funkcija, nema ovih naših funkcija, naših metoda. Zašto ih nema ovdje? Pa isti onaj razlog koji smo rekli, vraćam se nazad u skriptu. Ne piše ništa ispred.
što znači da je private, nije nam public. Stavljam jedna public, druga public i zadnja public. Isto ih saveam. Vraćam se nazad u Unity. Mijenjam im main menu. I ovdje stavljam player vs player. Odaberem player vs AI. Također stišćem plus. Povlačim main menu manager. I dodajem player vs AI. Zadnja mi je exit, gdje opet stišćem plusić, jer vidite to piše pod buttonu on click. Šta se treba dogoditi on click kada vi kliknete? Opet povlačim main menadžera i stavljam u onu zadnju metodu exit game. Super. Da vidimo sad kako će nam to izgledati. Stisnem play. Učitali smo istu scenu. Player vs AI. Opa, gledajte ovo, neki crveni tekst tu mi je iskočio, kaže ne postoji ta scena. Naravno da ne postoji jer ju nismo napravili. Ali, nema veze. Idemo malo se još sad poigrati s ovim gumbima. Označit ću ih sva 3 u isto vrijeme i namjestit ću im sljedeće. Highlighted color je kada vi sa mišem pređete iznad njih. Pa ću to staviti ovako, recimo neku plavu. Stisnutu boju ću staviti jarko plavu. Pa da vidimo sad kako nam to izgleda fora. Idemo. Opa. Lijepo nam postaje plav. A kad stisnemo, tamno plava bude. Exit nam ne radi. Zašto? Jer smo unutar Unity-a. Naša igra nije gotova i zato ne možemo ugasiti. Ne možemo mi ugasiti Unity. Tako da to nemojte zaboraviti. Evo ga. I to je to za danas. Sljedeći put ćemo završiti do kraja glavni izbornik i ići ćemo raditi našu igru, odnosno ići ćemo nastaviti raditi sa... Bilo mi je drago, ja sam Dominik Cvetkovski.